Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Abo tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro Saveur Divine, ndabaramukije ni izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Mwene so kwizera Fabien ngiye gushima Imana twongeye umunsi wo kubaho kandi ikatwongera uyu mwanya mwiza wo gusangira amajambo ari mu byanditswe vyera. Tugize umugisha w'Imana kandi kuba tukiri mu buntu bwayo, tugishima izina ry'umucunguzi wacu. Imana nishimwe. Nkuko bisanzwe mu kiganiro Saveur Divine, turi mu munsi wa gatanu dusozereye icumweru civuga butumwa. Twari tumaze iminsi duhereye ku munsi wa mbere tuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga canke inkomezi zo kwizera. Ndashima Imana ku bwa bene data banyitangiye imbere, twize byinshi. Twaboneye hamwe ingene ukwizera kwatumye abatari bake benshi batashoboye no kwandikwa muri Bibiliya, ingene bagiye barakira ingwara zabo. Abandi babonye ibitangaza bikomeye. Ubwoko bwa Isirayeli bwavuye muri Egiputa kubwo kwizera, bajabutse kiyaga gitukura kubwo kwizera. Twabonye abahizi batwitangiye imbere, kandi abo nabo bitwa ngo abahizi bo kwizera, harimwo sekuruza w'amahanga yose Aburahamu, harimwo ba Mose, harimwo nabandi bakurikirana. Imana ishimwe, ukwizera kugira imbaraga nyinshi. Kuri uno munsi nifuje ko dusozera kino cumweru dusoma aya majambo dusanga mu gitabo candikiwe Abigalatiya igice cya 3, turasoma ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 26. Twa majambo haravuga ngo ibiva ku kwizera, ariko ko kwizera kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Imana ishimwe. Twongere ko iri jambo dusanga mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo n'igice cya 11 umurongo wa 31. Abaheburayo 11:31 haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranywa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Yesu nashimwe. Ndashimiye Imana ku bwa rino jambo rivuga ku kwizera n'imbaraga zituruka muri ko. Imana ishimwe. Majambo twasomye mu gitabo cyandikiwe Abigalatiya, twabonye ngo kuko ukwizera kwaje Satani ngo ntakiturega. Imana ishimwe. Kuko hariho ijambo ukwizera, hari umurezi yamaturega kera, akerekana ibyaha byacu, akerekana ukudatunganira Imana, akerekana ububi bwacu imbere y'Imana. Bibiliya imwita umurezi, kuko mu gikorwa gikomeye Satani akora ni ukwamarega abantu Imana yaremye imbere y'Imana. None ijambo dusomye ritweretse ngo kuko kwizera kwaje, Imana ishimwe, ngo Satani ntakiturega. Yesu ashimwe. Naho yoturega ibirego byiwe ni sans effet, ni ukuvuga ngo nta bushobozi bigira, kuko yarengutse imbere y'Imana azanye urutonde rw'ibyaha abona kubizeye. Imana ishimwe. Ico gihe ahasanga bariyeri, Imana ishimwe ikamuzibira,
iyo bariyeri nayo ni igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba i Golgota, akahasesera amaraso abayizeye bose, ko ayo maraso yeza ibyaha. uko kwizera kurahinduka. Mana ishimwe kukaza imbere ya Satani ngo aburega baracunguwe kuko bizeye. Imana ishimwe. Murongo wa 26 twabonye ngo mwese muri abana b'Imana. Mwese bande? Abizeye Kristo Yesu. Imana ishimwe. Umuntu wese yizeye Kristo Yesu, akamwizera ko ari umucunguzi, akamwizera ko ari umukiza w'abari mu isi bose, akamwizera ko ari umutabazi yapfiriye i Golgota kugira ngo abambigwe ibicumuro by'abari mu isi, wizeye iryo jambo ni umwana w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Bene data bakundwa, bakozi b'Imana banyitangiye imbere kuva ku munsi wa mbere, bagiye batwigisha ingene benshi bizeye ko Kristo akiza, agakiza imitima kandi bagakira koko. Kristo ko akiza imibiri, abari baratewe n'impwemu mbi, abari baragwaye indwara z'igihe kirekire, impumyi, ibifa amatwi, bizeye ijambo rya Kristo, bizera ko ari Mesiya, maze arabakiza bakira indwara bagendana, indwara zari zibamaze ku imyaka n'iyindi. Mana ishimwe. Ukwizera gutuma dutsinda urupfu, ukwizera gutuma imibiri yacu itsinda indwara, ukwizera gutuma tuva muri gehenomu ariko tukaja mu bugingo budashira. Mana ishimwe. Tubona aya majambo mu gitabo c'Abaheburayo 11, aho hari uvugwa uyu muntu yitwa Rahabu. Uyu mugore yitwa Rahabu, Bibiliya imwerekana ko yari umunyabyaha w'agahebuza. Bibiliya imwerekana ko yakora umwuga uteye isoni w'ubumaraya. Ariko mwumve icyo kwizera kwazanye muri Rahabu. Abatasi b'Abisirayeli barungitswe gutata igihugu Imana yabasezeraniye, bashikayo bakora igikorwa cyari kibajanye. Ariko abene gihugu bamenya ko haje abatasi, barabarondera barabakurikirana, bariko barahunga bita mu nzu yo kwa Rahabu, maraya w'agahebuza. Maze Rahabu arabanyegeza, amenya ko ari ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Kandi yizera ko icyo gihugu Imana yakigabije Abisirayeli, kandi ko bazokirwanya bakagitsindira maze bakahaba. Rahabu abyizera mu mutima wiwe atarabibonesha amaso, bituma abanyegeza bagirira neza. Arababwira ngo ndabizera neza ko Imana yabatumye, kandi muzogaruka mugatera kino gihugu, Imana ikakibaha mu maboko. Ariko nimwagaruka murangirira neza n'umuryango wanje. Ijambo yabasabye ryari rivuye mu kwizera, maze bimugendera uko ubwoko bw'Imana bumaze gutera. Mana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo baziguriza umuryango wa Rahabu, bamugirira neza. Maze Rahabu ntiyaranduranwa n'abatubasha Imana. Mana ishimwe. Kandi umusaruro byahaye Rahabu uretse kumukiza n'umuryango wiwe, uravye mu rubyaro, uravye mu muryango w'inkomoko wa Kristo Yesu, dusanga Imana yarateye iteka uyu yari maraya w'agahebuza yitwa Rahabu, nawe Mana ishimwe ari mu rukurikirane rw'umuryango Yesu akomokamwo. Mana ishimwe. Ukwizera niko kwatumye Rahabu, amena, Imana imwishimira. Ukwizera niko kwatumye Rahabu ahinduka umwana w'Imana, bumaraya bukamuvako, ariko akava mu muryango Yesu Kristo yagiye akomokamwo. Ukwizera, Mana ishimwe, niko kwatugize abo turi bo. Bene data, twahawe ubuntu n'Imana, ariko ubwo buntu ntidushobora kubushikira tudafise ukwizera. Nico gituma gushika kuri n'isaha
isi yose ntirakira agakiza, kandi ubuntu bwaratanzwe. Ubuntu buri mu isi, ubuntu burahari, ariko isi iracuzuyemwo abatizera, iracuzuyemwo abanyabyaha. Kubera iki? Kuko bananiwe iri jambo rimwe ryitwa kwizera. Mana idufashe cyane mwene data mukundwa, ukwizera kugira imbaraga zikomeye, ukwizera gutuma dushira amanga tudatinya, ukwizera gutuma tuva mu byigunge maze tukarema, naho twoca mu bikomeye tukizera ko mu isi atari iwacu, iwacu ari mu ijuru. Ukwizera niko gutuma iyo duca mu bikomeye tuvuga ngo uyu munsi ni ibihe bibi, ariko ejo ni ibihe byiza. Ukwizera niko gutuma niyo dutegwa n'amagorwa, ibice byose, impande zose, imbere n'inyuma, turamenya ngo hariho umucunguzi wacu n'umutabazi wacu yiteze kudutabara. Amagorwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Imana imukiza muri byose. Imana ihabwa icubahiro. Twizere muri gato, twizere muri kanini, twizere umucunguzi wacu ko ariho, twizere Imana yacu ko iriho, twizere ko twatoranijwe n'Imana kandi turi abana b'Imana. Uyu munsi niba utarizera ubuntu bwa Kristo Yesu, niwizere maze urahinduka umwana w'Imana. Uyu munsi wowe ufise ibibazo bigukikuje hirya no hino, imitwaro wikoreye, izere ko iyo mitwaro hari uwayibambiwe ku musaraba maze arayikorera. Ni Kristo Yesu, aratubabara ibihe byose. Imana ibahezagire. Ndabifurije kugira weekend mu kwizera muri byose, kandi amahoro y'Imana asasagare mu mitima yanyu kandi ashibamira ubugingo bwanyu muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.